kubangania Meru njaro ni roro ya ruraru rutunywene twakarine kinyatongeria mameni sababeru runguru ngavana mutumantu edingia bakiriro kuungo mauri kiume 2010 tukya lamisi kenda kwithira nende baikulukuwa na bakulukubethira bakenyuthu mumo mutetheria kiri uritingwe bwawe itana mbere kwarana na batu wetwira maoni yaku yururia ubangani bobweru pathirikari runguru ngavana omweru mutumantu edingia yani tukuthwandite kiniteto cia weru thaithato Mabisa ba Universal Healthcare runguru thirikari nene bara bandikina kibarua kwandamana bakenda kwandikwa na kandarasi ya Kiontwire. Bondi ya wandikani Meru chokongwe nene koti yochokia mambari iko ekirirwa kwambiria ngweti yayo. Michi endo bara bororo ne maitha ntere chiembe no thintuka Jumatatu kuwa ni bateaniritwe ni thirikari. Kiri aro siasa turumurika kanja minister barabolo tininga bana mutuma kiri uditingwe bwawe kwa tuone krintato chewero thaithato monetwa mathithio ni Purity Richard Aritingwe bokima parabe rungura mutaratara wa Universal Healthcare barabandikirwa na kibaro ni thirikari nene twarinde babwithitie maandamano ya thiri taunini ya Mutindo bakienda thirikari nene okulukira thirikari ya county bethira bakibaingiria mobatuyo Aritingwe ba barabethiri nende bakiandikwa na kwandikwa na kandarasi ya Kiontwire barenda kinya kuri bombeta cio che miaka 5 ide bawita gratuity mabisa bandi bethira bakiamukirwa bonene ni Aritingwe wanene obisini ya governor na Daktari Dennis urabethirite yake oloto twika minister wogima county ya Meru na kubekira wira ne mobatuyo ya kethira ya kiolelwa mutuikare na riboti Baba ni Aritingu gibogima ba kaunti ya Meru barwangirwa UHC bagwatimbaru ni bangi kuma kaunti mwanya kiri mongo jwa Kenya na Kinyato ngeria bao barrio aria bethirite bakithithia maandamano bathiurunga taunini ya Mutindwa na Kinya muthiene bagikinya kiri obisi ya ngavana wa Meru bari na mendekithia jaire bakwenda kumutumana jo kiri mushema jwa kanjo ya mangavana mushema yo ajweregeri kwa Jumatatu ejete bakimwira Kinya mushemanyo ne jou na uge thirikari nene thikire mendekithia jao jakwandikwa permanent and pensionable na bethire bakirwa mbea chao changira tute cha miaka 5 araba mukirwe ne COS Daktari Julius Bijewe akibera ngavana mutumanto ethinkia gaikia mendekithia jao that will be absorbed under permanent and pensionable because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. Second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted, 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Ati governor inyo akeda representing mantwana no tukuna Council of Governors in Jumatatu eda representing area kenda na bobomba go push yomba gwita Ministry of Health Aritingu ge baba ruga thirikari nene kaba kigena kia bilioni jirake kiri mongo jwa Kenya bomba kwandika Aritingu ge bau bonthe baada ni ngiri nyanya magana jatano ja mirongo mugwanja nomwe. We just need 2 billion the whole country to convert the terms of the UHC. Kingi badu wa ukeja gutwika thirikari nene tiwa kiriro kiao na thirikari ya Meru kuona twanya twangu girwa nyine ruu ni bethira bagitegerwa bari bambere. National government itakuwa imesuluhisha hii mambo mapema wakati bondi takuja ineweke mikakati ya kuajiri hao watu wapewe first priority. Tukategera kiri budget kenda tuona what ira umbeka udithika oreo na kethira kuombekana then bara
universal health coverage officers kwa priority kiri employment twitembere na muthiene si OSBJ wariuga ngabana ntwithingia na karite nthi na tongeria bonthe babia mabiogi mawamwire kenda gutigira kuri na kuritaniria ngugi na kwithira bakinyia migomo na we Daktari Mugambi ura woroti ari waziri wogima auga kurukwa ni mbunge ya Meru na Nyoi Muma agatigira na gutegera mathina jara jarumirite rwangi rogima mono ariti ngugi ni untu na kumenya mathina jau jonthe. Kila kitu yenye mnasema saizi, myself it is in my heart. Nikiweka Biblia chini namna hii, hiyo ndio mambo tuna address. Gavana nombere guita union officials bombo karante guru barania monto ya Meru jege mantu yogi mwere na uga rira kwina issues tutethera tukithithia maandamano mbere tukarante guru by union officials na thirikari tukomba kwa address mantu yau ke report rate to sheweru ria kwa rieto ni mutuge kare. Bundi ya wandikani kaunti ya Meru ni chogetu Ngwene ni koti ochokia mambari iko njanji bathatu nibo bachoketie mbundi Ngwene bakiro bete na withire na ngwitione ndi mbundi ni kwiriro choka Ngwene ciona kwambiriria kuye twanya tula tutina Ngwendene ya kaunti ya Meru kuchenio atate kambuni na thirikari nthiru ciambiririe kaiteno kuno kinya koti ambare ore kiriro kuitwa tariki 26 mweri kenda mwaka yu nayo koti ya Meru mucine jo Nyeri ntuko none rungikite wa muribo koti ya Meru borobo iti mweri modri bo tijani ya bodi ya wandekani dene konte Meru bagita mere kidhiria jao agambitha nole kantai Jesile Sit nali Aaron ibere kidhiria gambarire jembere oka iri tariki 19 mweri jo kenda mwaka jo tore arabashokire bokire kibenda kia green na kwira bodi eje eredre tongere tuisi UCP Virginia Mireti bendere yangoge yao o corona kuatere ntukwira mugambitho ni okoti ya Milimani bona Bahati Mwamuhe itoga miboko biria gavana Kara Mwangaza getene no okoti ya Meru ni okurukira mugambitho ni Nyaga bengambo dieje korega na kora mokozule wa dhobonga na bo mumbere kana gishonko tudhand ni onte tore thirikari Mwangaza ikitia kotini kenda bondieje edre kirutua na mnaku kinyethurirebia koti ya Meru bikodo bikumira ntukwe narwa bakome na bokaria tere kire bondieje wandekani kire mabata ntoso barabara ku batano batere kodo bagita ya muri jo moganja mwaka jo tore ari omwe no atigirwa na ukarikite unande gavana Mutuma ena rodha kana huru bakureta mabitha ba Beru barakonda gutendia bongoge kire thirikari jewe nke reporter ndo Shero TV kumaya kingina ngine na kineke msho Nairobi mbitabo ni Facebook ngera Chireta ukiri ni ndobo kumena mpitho kiro ya maithaira yatire mabisa bathatu ba NPR bakwite Jumatatu ya kiumeki pwito te abisa ba thirikari urabaliungira kubelechora kurekana kinya kubaboreria bakiaribu wete ni mathiko ya ndobo bakubanganira batiche mwerekera na yureko kaite no ka MCA wa mwathi na urete thirikari etile ndithire ciirwe ni ciochokwa Nicola Chabare na ribotie mukoro gona turira atura baada patura atete Ndeweta ndekoriaria ngamatha jara thaira no ndere kubwa akorowa 19 atwana na nyuma nambara no ndere gaira tia kwengwenduta gikuo okia Martin Moses na kinya Robert bonthe bari mabitha aba NPR batigite michi yao je na onto obakurigara bonene tweretie wita kinya mochari ko kuolia mwiri owe lakini twero yeni askari temali yetu na turengwa turewananga at least tuwete na police bautio report rawata kuma kire OCS urato kuna nore akwa batwe mwaka kwena manaiti so kinya thai tweke unduine kinya kwatweka twina arrangement still tunitotene information niembea kuma obisine baliuga kinya wethirwa mabitha baba bathatu bareketie na kubatiga baritwa mabitha aba athirikari gutire muntu wa thirikari akinya amuchi yao kuboria na atakuthiete na ende babatigirito murigo wa kubanga kinya amathiko batakuona kinya utethio kuma kire thirikari onto bakurigwa kana anto baba ibajo chagua ata ithirikari tuisi borisi baba NPR bethera bai anda OCS ospindi na komanda wao kumaru kuotewe turona kana araturia na tukuendelea pamwendete ari moyo
re ba moya ngwe re ba muringaira thimu inya thasta cio tuko ba mwira ng'ombe ciwita indi thaya kwita tu utewe turona kinya oturia na ate kira batwe tuonete kuma kira administrative system oti information twawata kinyetwe ni ono mone yase non to tero Moses katu kuibona utheri na kwire lakini kuma kire system ya administration oti nombi bira twatite nombi riu ndiro twacia antu bari na baretwa ni afisa pathirikari otebo turomba kuona njara ya anene bara ofisa bongwa oti atua turone ke jukua ora ko baterete ofisa wengwa kwete nya thirikari ikwethero nya OCS kana anene bo bangi bethero baba baete ngwe bakiomba witambulisha kana kuomba wikinyithia njeu batu mwanga thairwa ri ntuko ya Alhamisi oti muntu turomba kuona no antu ba family bongo na manjirani to yao uto turona bo bathirikari bayikinya nde bito kwanda kato kwenda muri oyo no ntomate ni orwerwe ngwe ne thirikari yo ke muri oyo yo mate ni arewe na baromere kila kitu batu mwanka thainya tukaibwa bo bange borwawa bate wa ombitise githaka upate thiatairwa bamenyeka githako engwe bararita ndori atere batu mwanka thai no bukinya mate ni agaraya barabange tikiende kenda tukaranzia president tuita tumwira indi yange yonthe mpara na security itituma batu kuoneka ene ustawi na mbere itundiu na security kumau ndio tutaongea maneno mengine ya maendeleo, lakini tukiwa tumeona kweli serikali imefanya operation ya kutosha, tumerikaba at least 1,000 or 2,000 ng'ombe sile simeibiwa. Ugwati bukionekana bukithina mbe na kunenea ankoroki indi family etia anto baba batatu bo bariuga tuisi NPR no umwana ngwe borisi na ngwe thirikari na muthirikari akokwa ibambo bangaira boe abambo bangira kuma nare urubonze kakethoro inya ukibanga babwe maziko bo ibabangite indi batu twitianirlo nau tutikumenya natatia na uturia nata kuendelea mwanka twachanganyikiwa ningi mwana wetu ringi mukuru kwa ri na raritaira thirikari ngui kana kagwi thirikari mara mbili mwangathaire mara kwenderoma utethio na washughulikira na tuko kwenda tena nyumba na nyumba askari ora wandikiwa kwa thirikari oro wa kwa tuka askari bongo bathia teta nau ibaitire kuona kumenyera na bauba musiyu na kumenya muntu arare thirikari baba ange batu borowa kwiboro kinya kuno nturene to baba ingi muno oro wa kwa tuka bo batithia tilawa katukuwa thirikari kethe ukethirwa abakiletia na beto mesinga beto kuya ubatianirwo u ndomba kuwa kinya PR kinya generito ngua reke mesinga ndi twero ruma na kebege na kirero tukirira tukitheta turia aciari na akoro beto bakwite ni beke mikakati emea ya wolelia ana babeto ba NPR kethirwa tebuo iboye ngwicio baiborisi bandila na nteto cio cia kuruira ng'ombe baibongwa tiana beto batwe kuorwawa now and then na baorowa iyeka bautewa batina kiene so kibatu twoleli tukuona tamiteo na beto bawekiro tiaba kwendo ngui cia NPR nonturia muntu akona wati no buri kwetua kiunduine ate kuona wa mutethia ini simple kwatuika antu baba te kwa kibaumbelo askari bangi ni afadhali ana beto bari emisi na askari bari na bunduki cio lakini tutie na antu beto ba moyo nenya meshara to taise burereta na mbuinya ba kinyo kwa mbu otenya salary otona so ninkoria mesara uyo nonto ba ko rwango tenya report ira kinya to menya kethenya thimo cio ina ire nonto bare awa thimo mwanka thaike undune turi ndenda kuria turi kuruba anto bau batwe ike undune turi tumenya thimo cio ri ina ire nonto information cio ndo tuibata kuma kethimu nkuria thirikari bweterete mwanka president tokuwa tuthira Gembe North weterete tuzikantu twaya wa support ire thirikari bwa gathantu batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu
mbere ni bukaranthe bwarie no mwire uteanjende ngi tukwenda ni ya security. Kumegebe North, Western Class, Chabari. Ura wari mubunge wa Embe North Joseph Ntweru akiwete thina ya Wamba Bong'ombe ni bati kwithira kioleno raisi we Wengwa kenda kuthiriria akari thina ire ithirite kireta kiamba kinene rutere rou Rwaki akiare na uriti mubunge Julius State mukwarania na tongeiria bangi ucura thina entaira kenda ocokanirie na kuthiria wagangia rutere rwa Embe North. Anthony Kathenya na ripoti. Ntuko intaretu nyumia maitha kuidhokera akari intereja mea gishigo bunge kia Embe North idho kilolera latire mabisa batatu ba NPR batete mioyo ule wale mubunge wa gishigo bunge kia Embe North Joseph Rwaki leo ni umiliti na kule Rais William Ruto na monini wa Profesa Kithure Kindiki kujuke matagari marito tamala thirikari ajukiri intereja North Rift kenda gukinye muthia mpange no ile thite na mbere gutia akari baingi bahola gitwe kulingana na Rwaki itagalira ya Kenya kwila mabisa bawe kelende Haiti na nde ingeta Somalia nikionaniria tinde ya Kenya na mainya makuthira thineno gwetokera kuongera mabisa bawe kalia ntere ino turi kweri ni kwenda wega no ruturabu kwendekana nuntu thina imbona agete oyeretwe na ndailile kwendekana ngurigana His Excellency also the deputy president aki make pronouncement na kamuromba kabisa rakubikana our DP atethanirie nikenda area retu itumbirwa kikosi onto kiratumira na Rift Valley kikosi kira ki Embe North kiakikise thina bira bikurantura biminyo nimbi kainje tuba security by limited guthiata ng'ombe nimbi bikura kethe iti totethia sababu totethia aitire dia tutukare monu tethia Embe North. Rwaki okagitakane ulite mubunga gishigo bunge ki Julius Taitumu kujukitaka leo tirimana itengo John Jawekaria kuma Meru na Isiolo kenda gusiria ntaira kilithe neno Rwaki akiole ya thirikari gutigira njeje ntubara baula gitwe nikolewa na mheshimiwa norori kwa thai na abulite kwa jukumu ya kubanga antu utirimana DCC utirimana police utirimana CID utirimana na intelligence va mutuati sub county va Embe North sub county na timu security on the county Meru baso wakabatiri nyaba ba Isiolo amba nabe yaba yango mbata ina yetira ngombe tikai osindano ngombe tikai kintu agwirika kondwene ngombe ni nto ibingi thine security liburite kolelyo kabisa baraba yangombe ni bau ngombe ira barajo benda sio kona kintu ikuthira sasa watu wangu wamekuwa maskini tafadhali jukumu ni oywe atua ni oywe ya wakikisamba bakuwatwa na antu barabara oroerwe nabo thirikari tafadhali ni sugulike irete mbia cia mathiko imenyere nyana bantu barabara oroerwe na bainya compensated nundu atubirite kuoroa na kagita kala bunge ba Meru bele ithite muthoro ni mbithukiro no jakagita wa kagita Rwaki na balute batikanoge na bathi na mbele kwala ni na thirikari gutukira waziri itengo Jawekaria na obisi ngeji abata kenda gutigira Meru ni bakogunika abunga ba Meru na abu antu betu watanirei iteikire His Excellency the deputy president iteikire His Excellency the president ite obisi ne ya Kipchumba Murkomen bwari enwe na bumuria birabo muria na abwithie kethe ni kosi ukaria nturera ba abwithie kethe ni joint team ya operation ya area na bakize bwa ng'ombe Embe North kana ya Meru ya ita yonde teso kwa nuntu Kenya ni imwe ya na president umwe kwa njumbe na abu butuburite kurira ubaragia winde raia babu branjumbe eteke president eteke deputy president eteke wasiri bukarande bisi noke kumuri thine ke nimbi murena abange team au abange na NG abange na DIG abange nya na CID na intelligence utiro ntubukareka Kenya bura kumenyekana so thina babu ambunge teibu watane burite ngora burite kurita no tie kwelengana kwiyo ngwire reo ne antu baburite okarua nethe no thuri na antu thurito kendo to bathetera kuma muji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Voi Anthony katone kanya kambere gakunoka inchokerete na nteto ingi.
Jishindie chap chap. Nini hizo nashinda lakini? Ala, mado, pesa bana. Alafu tena sio kushinda tu, ni kumultiply stake yako mara 3. Kuna tiketi 5 hapa za kuchagua. Yaani tiketi ya kwanza unachagua na 20 bob, tiketi ya pili na 40 bob, tiketi ya 3 na 60 bob na tiketi ya 4 na 80 bob. Alafu usisahau kuna golden ticket yenye unaweza shinda hadi 3000 Kenya shillings na unacheza na amount yoyote between 81 bob na 100 Kenya shillings only. Kumbuka kwa tickets zote unashinda instantly na unawekewa pesa instantly. Hesabu inaweza kuwa ngumu, lakini si hesabu ya kumultiply pesa. Stake inakuwa times 3. Kuchoose box ni rahisi sana. Una dial *220*22#. Alafu unafuata steps zenye zinakuja za kuchagua box. Imagine hata sio lazima ukuwe na credo. Tumekurahisishia kushinda. Dial *220*22# sahi upate madoo kwa urahisi sana. Jishindie chap chap is regulated by the Betting and Licensing Board of Kenya. BCLB number 000945. Betting can be addictive. Persons under the age of 18 not eligible. Bet responsibly. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a love once lost. What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Agriculture Fund Authority AFA Irei Corporation Irungura Ministry Orimi na Ndethia ibejete county ya Meru kwaranire na arimi kirifiru dide ya mwanya buru. AFA bareba murika na gutegera gukura na kwonjorithia imera kenda murimi ona baita amona kugita uthuthuria mwanya bo imera bakethero bari Meru batongerete ni mwerekeria munene Dr. Bruno Linyiru bondi yerekeria na nene bandwangi mwanya kuma Ministry ya Urimi. Meru ni gikabu kia urimi na ni county na ombani bonene kia urimi. Ja AFA tuliaja gukugwata njera kenda tukuranie twe amwe. Njuma eji tariki 11 mweri Jojo tukethero twemero kaburi ne primary school Tigania East kwambirire thithe tuciarukiri. Mugeni wa gitio ni minister urimi na ndithia mheshimiwa Mutai Kagwe. Mambura jaja kwijere moko imwe kiri Weru TV. Agriculture and Food Authority developing, promoting and regulating crop value chains for better tomorrow. Narwa Morunga Meru waritingo gyo bisine. Mwane waritingo bisine ya Governor Dr. Julius Mjeweru warene kite karo na thadi ba county bisine eu na kubama wira ne bakaritangu na mitaratara ura kubatere bijewe awite bakaba watambaru ura kukwendeka na mwanka bedira bakaritangu yo patu kinyerwa mutugikare na ribotie. Narwa Morunga Meru waritingo gyo bisine angabana wa Meru ni we Dr. Julius Bijewe nethirite akithithia mucemano na ritingo gibonde bale abathera gyo bisieu are akiaria ugite mucemano jojo uri jo kubekire nyata ritingo gibange na gutigira na kuigwa mathina jao na kwithira bakira kuja chwira ntaira kenda gutigira obisia onene na kinyobi singe na umaturene nechigukara no theru akiuga bobo gatetheria kwithira bagia Kameru bare amwe bonde yoro bimwe birari blocked tromba gutumirika maybe some lighting here and there lakini chokinkado sana kindirector and the entire team nonto ko move with the speed
na ensure kwina lighting, ensure kwina good cleaning in our toilets and these other areas. Na valitete ngogina limo kwina difficult circumstances kwa raidia mantuja mbakwitha bena protective gears cia kubatetheria ensure nyabo bati endangered na nkuruki twaire ku motivate the best way we can ensure nabo be comfortable kugene chiao kingi mwerekere wa kurikithia mawatho kiri thirikari ya Meru Peter Mutethia na ritete mukana kiroteri kana protiri kurekia rujurwa rukometa rone muguo igeta miurone akiugoro kagwatikana akajukirwe tagaria kiwatho negwikira miturire ya bangi ogwatine ara ukona rujuru nekanite report to the nearest public health officer na batu to enforce na mtu kethera ati kwenda guti sheria tukamugwata na prosecuted according to the law nonto antujabau they are an enemy to themselves and even to the community. Na muthiene COSBJ warugamita roemo ya miuguma taunine jamwe na thokone niba kumenya na niba gwete riboti ati neingene kurikura inde niba gutegera untu bobo tikeje kwogwati kiria kariba Meru. Challenges in some of our towns kumagukura na mko unblocked drainage systems are unblocked na ingi watu ka chinu kalite kuruki. It's a big challenge, but our team is working hard. When you back unblocked, na narea kuna challenges ya kwenda replacement ikadhidwa. Ke report rate to shawero reakwari eto ni mutuge kare. Kwetwa kwa Minister Boberu ni ngavana wa Meru Mutumatu Ethingene ndiko kuona ni yako tungatabo ambiritio chokera bobo ya county ne ya Meru. Minister Baba Kiriro kuungo mauri ni mgu ya county tariki 17 la misi ya kiume twitite mutuma nona kete kwa ambirio tungatira Meru kendo choka ndire miaka ile deithirite ikithira mbere ya kithurano kya mwaka jo 2027. Phineas Imana na Rwonoro wa siasa. Honorable Isaac Mutumatu Ethingia kenda utamburukia uritingweboke yangabana wa county ya Meru Mutumatu Ethingia na riketio chala bara kwenda batungatata minister ndene ya thirikari yekie ba ni amwe na kinoti marete euro chali kurwamira ithaka kigina kithira kirenkairwa Monica Kathono Elias Murega Michedo Janaru Gatangogwi wawatho no ritingwebo mwingi wakili Marias Maranya Daitari Esther Rukunga Daitari Reverend Karo Kaveria Devin Bario Warue ya Chala Baptista Kanyaru Muriki Nwenda Daitari Dennis Mugambi akiorwa kurwamira ogima Kiriba utumano nekete kunenkira muntu rwangiro kintu kira kubwira kwangerekano akinenkira Kathono rwangiro kigina na ni mutaalamu wa manto ya. It is an estimation. You estimate your revenue. For example, our equitable share is this. Then our own source of money, it is this. So when you know the source of the amount of revenue you have, then from there you prioritize. Marias Maranya orane wakili nwethiraika kwa rwangine rwawatho. Daitari Dennis Mugambi orane daitari nwethiraika kwa nende kurwamira rwangi rwogima county ya Meru. Na kukario uu biuribio kitebia gitumi ngabana mutumacha lete Monica Kathono kirete kyo minister na arari thirikari ne ya Kawira Mwangaza. Kuringana na katiba ya Kenya ngabana yake ya kumaruka gitine kinya minister bakie kabethera baikunja lola na kwanania nwe Endebo no bodire kyo gitumio ringi Kathono endekithitu kungwa mauri konania iyaka chali bopoero. Ntuku ya Alhamisi iria minister Baba batere kwithira baikinya mbere ya mbunge ya county Meru kenda kungwa mauri na kurukira ntumirire ritini Clark wa mbunge u kuringana na watho na urite muinge kwa na mauri yo ukonie baraba chali kuyugetwa nyatu chalani bu bukioneka kinyotigira mari on the Meru yario imenti tienine yembe ya kurikanwa.
Oriu muingi kumantera mwanya cia kaunti ya Meru ni umirete na kuonania kwanirwa ko ni baraba chali ni ntwethingia utuika minister rungurokie appointed a team based on coercion kana coercion kuthura kinya siasa kana orantu bathwana cia ithirikari ira royero ina interest yoro naombere ko challenge antu baingi sana ora antu bara expected bangania bakathurwa. Yesterday the appointment was based on meritocracy. Adonge sana nonto ba gabaneto mutuma ntwethingia kwa appointi mutuma Murike Kanyaru esinsi wa Roe na itukuwiru sana nonto Murike ni muntu wethere twakitanina ngwe nyingi sana na ditete ngwe mbea na nite anekerete muntu kombo turitira ngwe na Murike muntu komba kuritania ngwe na tongeria baba ange bekuo para cietu cia Rwanda ndoleli nao ira twina atare maitha muno antu betu bate kuona njira cia witira na kinya arimi betu into witikia rende bakona njira no tubaria karicirura cionthe expect next week botokelokeria CC as fast as possible kenda ngwe ira cionbeta kwethira sikina mandene ya Meru County masibitari tokalole ya endhe barabara ciendhe weterinyana basukuru rero bamo batethoma kenda CC babatanianga bana whether this your roe, whether this is your Mantua Road, whether ni wealthy, kenda nto abanji yangu we mweri oyweku. Kirakire onendi ni kwa minister babe nikithitwe kanya kakiumia kimwe kuibangania mbere yabo kinyambere ya mbunge u kenda kungwa mauri. Uroga kuruka mbati yekie nora kedra kiuya oina no tutethia temukai. Yopita sinwele tunanganga ya jayo. Phineas Imana garo ya siasa kirindeto Chaweru. Nyuma ya mbunge mwambiriri kiri kuwa board utiti kio minister nenkirithiri karne ya gavana Mutumane ndi akari niba mwithukirite mbunge ona kwithira bemwira ka kwenda kworo akira utokere Reverend Karo Kaberi ora woloti ariba kuma isione kiwa karibabu weterendikiri kambiriritie ndo na ekuru na bate mwakanya bakiwa Karo ni mwana wona umwite board Kimotegi na ribotie. Nyuma ya gavana wa Meru Mutumane Toithinkia kuthura minister bandwangi mwanya bathirikari yake indi akariba kuma bori bachokete nkatho cha mwanya kiri Mutumane ntoba kubathurira mwana wao Karo Kariora no mwa wa minister baba bakiuga injira imwe ya kugirwa methori nyuma ya ora wali gavana Kawira Mwangaza no ntomete bori gito kwiritwe muno no ntobwa gavana wetu Isaac Mutuma kumba kwithirwa gukonsinda buri the second time omba gutwa CC jawo gwitwa Reverend Karo Kare gucokia nkatho nyingi muno kire our fourth governor Mutumane Toithinkia twamenya buri na ku recognize buri ni batikwithira ina mutongeria CC Karea Caroline Karea wa Kirima igwa turi na nkatho nyingi muno ira tukigwa gucokerera gukwira ni bubwega no ntubwa mbere jaturi ekuruba buri itwonete Mutuma uri na bata na bawotwe tuturizi tutejanirwa ithirikari je na ndia tukuigwa tugwiritwe Mutumane Toithinkia no ntubwa guturetera mama kaire batuture kuri tukuigwa tugwiritwe amwe na bubu bakumeneria mubunge wa buri mugambire ndikiri ora kuga buri tithuriritwe muntu noriku bakiuga bo bayekaro mete buri na chiariritwe kirwa nari twena kurigara gukunene no ntubwa MP wetu teria araugire batu tutigiome teria ndirateganira marietwa jara nomini indironere kwina mwari ugwitwa Reverend Caroline Karea kambuge mwana ora ija mwana wanja oni mwarocia i my cousin aciariri Kirwa akuririte Kirwa na itugite ibwega na agatukwire mwashimwe wethero tiji antu amba ukoria mbere umara kuga batu twe left out katukwira mweshimiwa wetu rindikiri namenye Karea aciariri Kirwa na kethira tiji Kirwa ariko onde mucore waku rindikiri weje nkuonia ara Karea umite aciariri aja Kirwa akurirao kwa mukuru gwitwa Kirima Ntotiribi akura agitwitana aja St John mantu ja Murungu Karea thomerete Kirwa primary kanisa akuririte kanisene St John's Kirwa nkimuritanga uninde mwalimu wawe wa Sunday school na kwerewe keuju kariga kandenda kurubiure biako mimi ni kama wachia ngachokia
mbuge ati kari gaka inka iji reverendi Nkuruki tutiomba kumenya imbio yongwe thithikira kana imbie kuthithika kinyanda iji turi nonto utongeria bwa ekuru bwa Meru County kana especially bore gukarajeka kwina kaitirafu kari ondene bore nonto nkenda gucokia mushibi nyuma Meru yonde nijo kira kirathithikire kia our former governor ora umirio na nabo mwekuru tukwewe onge Mutuma Twethinkia kenda tukara tugato at least na to recognize it as women still ogetekia mwekuru gikurwa nakyo imiario rewetwo mbaru nura wari MC wa Ruiri rwarera Mutuma Karembe urakinyete kirore uma karumite buri mwana ona nenkerwa giti tutumba kwithirwa igita rionthe oria twana kana kange tofauti katikara ugo kwenda kaga kuringwa muto kagakua o Ruitu rari na ngavana aumite bure igwa rari mustari ne jo mbere kuringa kiongo kawira akua arua atikaro riuga kaewa gite no ntuna guri ara tigane ate kuraja kankori kane wo bwaga na ngo come to your senses ngavana wa Embu tawe Cecily Mbarire aguri Kisumu ina waguri achiari na mbere ina wachiari ti nyomora na ntu bembu bamuthura ngavana batathurike thii mwana omwari ugia kwithirwa Cecily Mbarire aguri Kisumu na kumba kuthurwo ndene Embu imakosa jari kukarwa achiari ndene buri athithitie kugurwa tigania kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyukambitaga ki Mutegi Sibo wachogoria George Mutembe inerete akari kwari itho kirimanto igi wagagie muno kaitene ka Kambura kiare Chiboyo ugite ambane bayo kacia kanya ka Kambura kuira akari na kinya kwethera bakenyangia intobio kuluki na retia chari kumanyera na bo muno kaitene ka twitite kirimambura ya Easter Martin Mwambi na ribotie Kibo Mutembe ya kiaria na ndeki bande to augiterira gukura ire amba bathukagia kanya gaku kwagagia na nkinya kuthinia kari bakibaiyaga anto be extra cautious ekina bateka advantage rira gukura kogunka oria anto be extra vigilant na within Chogore town to experience it a few breakages but we are taking care of that Tarigo going to meet it and boda. Now very soon we are going to meet na watchmen, one other security agents, the police, na biashara go taone kenda tomba kumenya bora tukaomba gwikaria tauni eno yetu. Mutembe yariuga wana kagitaga Kambura na kabaraithirwe bonene umania na nduje na nkinya mburere kura. Chogoria being a cosmopolitan town no nkaoria ana betu tafadhali saizi mmefunga shule karagani mijie na bo concentrate na mantu mathomo botekeje gutaiwa ne miago kagita gakane kambula hata movements bugari ko minimize nonto ne to experience ana pengine baka mateto ne nyenche meuloni awange na ajiari betu no kanka baoria bae ana bao guidance kagita kaka holidays nekenda tugikinya agoru kora shukuru next term tushokie ana bonde shukuru thia uritie ya aturi kumenyera mara matuthiurukirite na njira ya kwanda na nkinya kumenyera miti mindani kaire no kankwenda kuririkania aturi kagita gakane Kambura na to take advantage ya kuanda miti kwa wingi nikenda tumba kumenyera riera rietu kana environment na kuanda miti tikugwanda ukinetiganiria no kankuburia twanda miti ne tumenyere twakikishe gukura nontu kuanda ukinarega kumenyera uguketho ukiruta wiro utheri na still nkenda kumenyithia arimi fertilizer iria ijaga kwa through National Cereals Board depot ya Methero Magutuni na Kirumi kogu arimi betu ne bateka advantage ya fertilizer yenda kwa at a subsidized price. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara betagwa Martin Mwambi.
Patrick Dereba kuma ruiriro rera uri otwira na wathe bomu yake 12 nyuma ya mutino yo Power Soldier yo mutira atinde mauru yale na njara imwe awite antupa mwathe ni betha ba kulukira mantu ya marito muno yare wache bioro bi antupa mwathe na kinya mathaga yangi iraba batikwithira baitumira awite antupa mwathe ni babatire kwelethira bakiolelwa na ritho tendene kendo utira ne bakuthirwa uturobo akimutegi aribotie Patrick Ndereba kuma ruiriro arere mtoro twire maisha makawaida ende kuma mwaka 2023 motorire wake wagaruka neno nyuma yake kona mutino aragitirwa magoro mema ire na njara imwe Pawasona kumutoria thina niene ni arankinya guchwira rwana rwake gya kuri Kinyamara Kitheri ndagire na accident 2013 tika kwendi ndakari ndari mtu mzima ndagia na accident 2013 ya tractor tugia turamba undalaro imbeo ndagitangwa imusumeno maguru to ire na njara na muturire jo garuka muno na ndego jakanya nduguru indura kuringana na maisha ora nsukuma umegita riu ndura muturire jo murito muno mbere mbica kuja gwitikiria riu kuri una riu kugeta kuri gite nyanda gereti nya kunyosumu na ringira girinya gwichurira lakini temana ta ukarani no ntunya ndugure kunyosumu teu na ntete nya cibitari na ndageri nya gwichuria mukanda jo atuika anti jura kwa kari lakini nyume yau ndejira kuja gwitikiria no kugakara u inyanda atinda kungangana ni ugwa akaro na maguru ja ndagitiro na njara jati karo makairi uni ndene nya family ndina twana ndina mwekuru na twana na nonchi atiri tore kumbikika sukuma twana tu woja uri antu bangi benda ira twana to mafanikio ja meka na family uru tura muturire omwega indi tiaka kunde kwingu indita ire ne mtu tu ita ura wa kwingu yukuchiritira no ntuntagete ndita kibaruga ndita mundene kinya gwako kungura ndino kana ya kuona uja mbeca ngaikambiria ukabiashara kana kinya wirchi atezi ongo pumumara nayo puro ndugaruga tito toko tukekichwa twako ngeta kudhiruka lakini mbere ndathiguruka yana wirchi lakini no ntuba barabara hizi ndikuja gukura barabara cituki muno ndakinyiria mo ndambia kuremwo nya gwita no ntuba kumia ndathiuruka ukorote kumpuma tukubundo tekumama Nkuruki Ndereba aruga bo tantu ba mawathe bateyanirito muno na atongoria na bationa watantu batu tutize twinyamba chire charo kitairwa o kira financial yamba chire charo kitairwa re mabu tutize na aracita otaga tabirchi ateje ndi nayo inde na muno nkedi uruke birchi eu na njara emwe ofuchi tuize kuri mbecha charo kitairwa county chumba ikuture kututethia kutukagurwa wirchi ya modern chumba iko tutethia batu muntu cha woni nte komba igweta na kuna bangi bagweta na kirachi lakini no kana witoka gure ndukene othikira muntu ora umbo gutatera etiri ale ari tata airinga kerere kendo na kiri ale tongere bara tu inabo muntu akuamira ujo muntu rote na disability no akaririte gitikira kina gituke muremagu ikyo ona public participation ira chithitha gwa cha kuthithio cha kwaririo ntu bukari kana bukari thirikari ne to Kenya tu atengero kote no tuiga wani batu te no tutarawa buru tu itara tu gintu kyo theri ijaka tutekura batu akithirikiria Ndereba na taririte thenira bagukurukira bari antu ba mawathe ta wakibobioro taunini sukuru eze na antu bena disability lakini wetaku kinya kirasi ki ukethira kirasi ki na stairs wachiuria muntu ina disability ina kirasi kana ina wheelchair au toka na chwe support ya kumwitirio support uko guchumbura muntu kurwa ka support na runa rojo ambie kuria no enga atura mu support akitia tu itiara iragua ukauma tha ici nkeja kuma tha ici nande onkari onde murema bu onkari nkauma aza nkathiuruka kinyaro viria aja ujo kuna kioro ka thirikari kuna bioro bia thirikari nyatho kona eroire lakini kauma na aru ankagwa to yaja ethro iku yaja kubwa ma waja ndogo kutonya kioro na kire ithi na u niki mtu ina disability kaba tu tutiantu yoro kamero yondo wikari ithro itaunire ko kana eriko utiona kioro kiumba guteria muntu na disability ndarigarire muno twe muchemanione antu amwe muremavu ikaratasi ya kuromba atandika ndiguru kiorone kethirikari ya county ya Meru tikira kitho kone gakoro muneana uri muntu arita atandika karatasi ndiguru muntu na disability atina maguru tauni ndio bai kuigwatira kiorone kiria kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi akariba antu ambo iwo ndini ya kanuni bakaguneka na rwero utumira nyuma ya MC wa Mwambi Chairman kwithira nende bakinyire mu kandarasi urokethire babwithire kithima kiria kitwire kikwami ko kaita kantuko kithumba Mwambi wete kithima kitwire kikwami kumene no tongere buraburari obuthuku akiwa nende nibambiritie kuona matunda ya ngwatendero ya thirikari ya mutuma twethinkia Dennis Mugendi aribotie
akariba Ntwambu iwandini ya kanuni kishone kyobunge kya Yembe South niberigirite kona roji rutheru rwo gutumira njasi yao buni kumanya na MC Josephat Mugambi agwatanite na mabisa bathirikari ya county ya Meru kunenkanirya murandi jwa kithima kya roji kya Ntwambu ikiri contractor kenda kithondeka buni nyuma ya gukaregita riraja gitigwatithanitwe rwero kuma rwewekirwa iruri yangite ambu iboya nonto bwa department na nya nonto bwa ngavanetu kuona kinyanto na arabare kuraya ba kucha kushwe kana ba kenda antu batumba kuyira rwebura tubwithiti thima bya mberene ru kana kwanjiriri ruare rwethire rwita itaru kethira rwekinya ila antu nara nonto kuma au nyarukaya nwethire maita thatu tukawi amwe twegere kilomita 1 sa indenge kilomita inge angi kethira ina ni anderiu ngwetikia antu betu ndene ya community kugethera rukabete antu babaingi muno saiti ya maana yele indi ibyo contractor akuyite na kuiba contractor wengo akiwa nyuma mweri yomwe ngwewe kethira ye kuthiria kuringana MC Mugambi ni atingwataniro yawe na ngavana uria ariku Mutumanto Ithinkia ni ambiritie guciara matunda untukuri na mirandi ingi iriri mutaratare neta ya barabara na ingi atikurirwa kinyani ndagasa ya kithaniro iria contractor tayari aitwe kandarasi na bo akaribethwe bali na wirigiro bwa kuona witi na mbere nkuruki kirankera Meru thaibete ngui nontu mea antu bonde bagagwethirinya muci bakiara na iriro na nguku ikuro muci mburi ikuro muci miunda na inyang'ombe ende thai nontu batu twende turi amwe na muno ndene kanuni wandi nkwenda washu antu bakwa kwina ndaracerera meteara gavana Mutumana atumanire rweru kibwo theri ukithaniro tukiake sibitari kianda eu nio itwaero mbio tayari gambeterete bathirie mantu ya LPO nikienda na kutwita twandioba ki contractor na ingwetikia nio nyume mweri yomwele inyayo ekethira ye wakwa na ngui nyingi sana ira twerandirite abo nontu nukonya njira itu kuyira tikaibuya ndu thai twacienja cionthe na twiciegera mwara timuribo ya nontu bakuona kwagirite atuwege thimakirira Ntwambui na tukaria kariba Ntwambui na kariba saidia kanuni itumuribo ya muno nontu matunda yaraya maingi athirite tukuthira ki county government especially muno ki department wa roi kanuni wonde tune thima almost bitandatu thai na itugura murungu iboya na bionde bi functional bi kutango bionde na bionde bimenyera bani mheshimiwa Mwambi isipokuwa kimwe lakini nyake mukuna kitugurira gabwithwa nontu thai agurara challenge kidogo nontu banga bana rara alikuwa atrenda mno mantu ya maendeleo arenda kariba to bethira bage ya mandi buti na miringeti lakini tugura murungu iboya nontu thai naregetie kwangura Meru methori thaito na gavana omwe His Excellency Mutuma gavana ororariwo into bibinge bitakinyana lakini thai itukuona gavana ororegire inya ruyitiru katuwikirwa ndrasato kwenda kubwethirwa ijisi ya kanuni irio kungi mushino mawa mabisa bakanju batongerete ni murungamiri mushi Timothy Mwenda nibambiritie ngugi ya kurugura mitaro ya mugu nikenda kurigiria kwigara kwa roje mushine juu taura kwithero kugikujirwa magitene jama ingi jambura kato na programu yetu turakuendelea nayo ya kuomba waikisha tauni yetu Ruiru kumba itaboya itina mathina ya flooding na mitaro yeru yondera yomba gotho yakingana kwa mbura nene ndi kumba kururwa na kuma weekend gorite mbura nene mno na tuona challenge iri imwe ya tombete kurura cia twika overwhelmed na ruari na yoro tuthire tugiku na timu cietu cionthe kuhakikisha mitaro yonde nara kurare kutonya thina tukumba guthire thina eu na wahakikisha antu betu mbura gaura nyenge yontera yurire weekend na kinyara gaura in future tukethwa tukarite tauni yetu boya na tiumba kuthura ikiriera ngugi yari athira ni gukurukira utethio buria bumanitie na MC Duncan Kangwana agwatanirite na ngavana Mutumanto Ithinkia Joge nkatho mno kithirikari yetu county kitongere tu mheshimiwa ngavana Mutumanto Ithinkia no nduru yetu ikuromba utethio ukulugira mutongeri wetu wa wadi maua bwana Kangwana mheshimiwa Kangwana na arua tukwaria au itumbere kuona mashini ya mbaku iro kuona utethie kuruta mitaro na rera tene onto akibaone au nukuona kurari kwingana njira yonthe lakini ruare nkwenda uchokeria atongere bunkatho nontu utethio batwa tukumba kuhakikisha barabara rari kuliania ro yao kibaone tukumba kurita na mitaro yonthe ne witithirwe thaiboya na iri cionthe ira ingi kethirwa ciina thina roi inkuromba akari ibatwe information Dennis Mugendi Weru TV Yembe South County ya Meru
akariba Tharaka ni bona netie kinokio kumania na kwambĩrĩrio kwa skuru ya mathomo yo gima ya KMTC icionekeu kariba hapo weto kulukira mubunge wa Njinji Murugarane ndine bethirite bakigundika bone na skuru no ntwegethre ukiri uturo bwa karine kinya kwalula mturayo Paul Wakabithi na ripotie Iba moheba kari kumantere cia Tharaka bagicokeria nkatho mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugarano ntubo akiraba kugana ombite gwaka na gutigira aritu ibakoya kiri KMTC nterino cia marimanti mujumbe wetu wa Tharaka nkatho ntubo turete institution teno eno KMTC ne tutethetie na inyene muno sana na betu titabura bathi ya chuka kuthugura kana Meru kana guntu kungi kana Embu kana Thika ino mantu metu monde arito barima wa muci na maguru bakayaga bakathomera mbeguro ya ombirwe no ndo tuturaga tutegwa twina nyamura bantu tumba kwa access kithomo kia undaktari KMTC no ni maana sana mtaka nyoturorokire akatheka itabura akathoma thainya akatheka nyo chai moye dajinga akathekora akarekora ndoloka moye elu ni chapa na kima mbantu na kima moye oba mama akaruki ida na baiskili kana maguru tababa primary baba rudaga nenu njere moye kithomo o access kithomo na njira ya uraisi etena beyenene antu betu gintu kira keurite ndeni ya mugongo wetu kwa Tharaka ni institution taino ichikuragia mugongo no tukathikura ida gontu Meru na Embu na Nairobi enu antu bakuthi nogo ichuri kuma chukuru mama na technicals ira mbake inyingi ichukuru ira kuringana na karia bani ombite gukirie turare mono kimaendeleo kuga mantu mega ibuto kuwa migongo yokira ni institution yodagwa na tukiromba kinya ntu barabangi bathina mbere gu support institution yeno na tuashiari kana tule ana batu kureta akatongera namba yana baingie nikenda institution yeno yetu ikarabwega institution ya Tharaka na institution ya kila muntu gwothe Kenya mzima na kambuge nyamweno irio ikukiria mugongo wa Tharaka na gukiria economy ya marimanti na kinya properties cia menyombirio ko cia marimanti ikanjire wete nundu ba institution yino atethera economy ya Tharaka na njire mwe nundu nyomba ana ba to kombra nyomba bakathi bakaita bakare rent na yenu njire mwe gukiria kinya biashara ya Tharaka igete na njire makana rengi igakujire kinya migongo ino yingi kato Tharaka to kinya mwe le priority number 1 ana beto bathomere aga nundu number 1 ukase sikithomo gahiromba ria kariba bamono kiri mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ana betu bakegwa bena thina itukuria inga na tukiura Gitonga Murugara nuntu na kumenya inga andira na mantu ma housing na thia muone aje imwere KMTC no ake hostiles na tukirombaga nkeruki mujumbe wetu wa Tharaka itwakira hostiles itirio ciana bakumama ikie tumembia ntu batakwe bakuya baingi nuntu bakura ya tika bakaya bathi untu kungi namba tumbu ibwega nuntu ne kurutha inyi economy ya marimanti ni gukira nuntu ba project teno kana mantu mamata mama kurutha ma institution teno ibwega ibutu kuogu hostiles cia kiro tobetu ne kenda mantu mathibwega ageni bomba kuja viende thongera mo bisini inga areta nyamura areta affordable housing ya na agetabwa areta kinya nyamura hostel mbega ana baba mamage na nega kujere kinya ageni bangi baguma untukura nuntu tio na stress kire ana gukara bemitana na untukura kungi so itwakira nyamura affordable housing na tugeranire na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gukurukira njira ya thimu iguru ria gwako kwa hostels iria ritoba chukuru no bakathi na mbere na gukaraga na Bwana Charles Hinga PS wa housing na twirite kana na gutwakira hostels chingi Kenya Medical Training College KMTC Marimanti koguo ndenda gu confirm kana wogu tuthiete na mbere wogu mantu ma housing na hostels ithiete na wakwa KMTC yetu ya Marimanti igakirwa hostels na babangi bakaigwa bareogo colleges ino tuwaka tera tuwaka gachiongo nyere ngi tugaka chionde turenda kuigwa housing igituruthira hostels irike wiki mama twana twetu ngiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka shukuruni ya KMTC thokoni ya Marimanti Bitu Paul Gwakabithe Unu tukinya mutheyo anteto cia warungu chokeri nkatho na thuko thawatanirite na uni na nkatho cia mwanya kiri bara bonde bakinyaniritie nteto cio tukwerwari hamwe na mubango iwarwa siasa munetwa mathithi ukari Purity Richard nani Mutembe Edward. Good night and God bless.